Alright guys, Yezdi adventure ay ngarang na nagi kilometer kredi dum thorego. First looks the later. Ado ngasi right say ay top speed anta hana yeng terke ko ay rojik se airport road ni lami je pra hang ko aduga ngasi 26 January gi banju boy bani ko. Ado first look mayam Himalaya ga chama nei ko Himalaya copycat ni adubu look haktani canary si sorry look haktani manari ji ko atei low in specs low in canary aduga magi powerful oi khotpa adi engine smooth oi khotpa low in canary ko ado gari si aina test drive to dringai da abdi top speed yeng dringai da aina kenom ta haijera ke ko sigi bike se 21 inch ni 17 inch ni aduga 6 na 90 ni aduga 130 ni uga size se tire se samana re Himalaya ga adigi magi exhaust ki design ju mana re Himalaya ga ka adu Himalaya gi yamna mali ji swagi jaga si yamna male aduga side gi dum kitang khena re adigi Yezdi ki typical mokho gi yamna smaina edges leba mogi tank pet to ka tank se 15.5 liter ni so yaw se aduga magi aina pamba do magi sigi se C accessories में लागुनी कोई की engine guard tank guard से का 4,200 rupees मुझे लई सिगी से अभी किसी नकल guard से 3,000 मुझे लई वो माले सिगी से का सिगी से मगा इन accessories में ऑप्शन बनी सिगी क्या सी side mirror से Yezdi adventure की मुझे मसागी लाग पड़ता ना तेसी की जावा की नहीं का अदर मुझे कोई ना showroom दगी आज की अदू लाग तरी है ना सिगी से सुम temporary ना ऑप्शन लाग पनी मुझे कोई लाग का ना मुझे तो कतोई नहीं बा मागी सीधा power socket यूज़र है क्या कोई चार्जर का कोई टाइप सी का नॉर्मल कोई USB 2 दुगा सी यूज़र है सिमा तुम बेस्ट आ रहा है अदगी मागी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से आप इतने ये सी किसी नेविगेशन बटन निकाल अदुग सीधे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कोई की लोना वो क्या रहा है फोन में कनेक्ट हो गया है ऑयल हाँ पे सॉरी फ्यूल की इंडिकेटर यूज़र है बैटरी यूज़र है ABS यूज़र है ABS से मोड अहुम याव को सीधा मैं उबीब्रा रोड है बमने अदगी रेन मोड है बमने ऑफ रोड है बमने लोना वो सेटिंग जाए का अदर हेडलाइट के बीम ने सिग्नल अदगी सिग्नल लाइन ने टेम्परेचर ने अदुगा इंजन ने का डिजिटल नेगेटिव LCD डिस्प्ले ने डिजिटल मीटर ने का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी से सीधे 50 किलोमीटर पर लीटर है तो सी मक्ति पी दोंग मानदे आइना खन से 35 मुक्का दी पीरा कदों मालेगा गियर इंडिकेटर ले रहे ऑयल ले रहे टाइम ले रहे साइड सेंस इंडिकेटर ले RPM से अप टू 12,000 बो जाओ का अदुगा सिगी नुंगाइबा हमना कमाइन तो केदा मागी एक्सपोज वायरिंग एक्सपोज पार्ट्स हम तो यावदबने लोइना कवर टोक चलेबो सिगी सिका अदुगा कवर तो रिसिंग से लोइना मेटल सिगी गाड़ी से मेटल पार्ट नाक्तनी को हम हापे त राउंडिंग व्यू सिगी नकल गा CD प्लस सिसु मेटल न तो खांग दे सिगी मेटल दि माले का अद सिसु मेटल नि अदगी स्वाइगा से मेटल गा सिगी कवर सिबो मेटल ने CD प्लस ने सॉरी अदु अतै में असलो इन मेटल आतने वास तक यारिबा द रेडिएटर गार्ड अदगी सी मखादा का इंजन काउल का लोइनब अदगी ब्रेकिंग सिगी से डिस्क ब्रेक से 320 mm नि लार्जेस्ट ने का कोई सिगी सेगमेंट सिदा अद एडवेंचर के हब्चर है अदुगा सिदा कोई टैंक पैड साउंड योजरे को सिगी से टिपिकल एडवेंचर की फीचर नि अदुगा ऑल LED आतने लाइट में से का टेल लाइट अदगी सिग्नल लाइट LED आतने अदुगा मागी से वाइब्रेशन जाइना थोबदा वाइब्रेशन स्लो लेते सिगारी सिमा आई 100 पाबो थोरे अदो 100 पाबदा वाइब्रेशन के मुंग लेते टॉप स्पीड अतोप यूट्यूबर सिग्न तोबदा सिगी 150 पाबो थोबो याय हाइगा अदो येंग से आई जिक टॉप स्पीड तो येंग दोइने अदुगा हिमालय गा सिगा याम कंपेयर तो इसी करिगिनो हादी मयाम लुक तने मैम कंपेयर तो इसी अदुगा एडवेंचर गाड़ी सुसी ओइदना को अदो हिमालय से 411 cc ने अदो सिक्स ना 334 cc ने अदुगा हिमालय से अराउंड 24 bhp उंग ले अदुगा सिक्स ना अराउंड 29.9 bhp ले अदुगा टॉर्क फिगर दा टॉर्क द हिमालय ना वांगे टॉर्क द हिमालय ना 30 गा 2 न्यूटन मीटर ले अदु सिक्स ना 29.2 र केनो ले का टॉर्क फिगर द हिमालय ना वांगे अदुना ऑफ रोड अखोगी स्लो स्पीड चप्पा मतम हिमालय ना लाक्चरकनी अदुगा हाई स्पीड ना सिगी गाड़ी सिना लाक्चरकने बका अदुगा मागी इंजन सिमा लिक्विड कूल नि लिक्विड कूल दा अखोगी 6 स्पीड गियर बॉक्स ओइबका हिमालय दना एयर कूल ओइपा अदुगा 5 स्पीड गियर बॉक्स ओइरपा अदुगा एयर कूल ओइरपनिना हिमालय ददी ngsaगी
engine ji amuk tang sagat khar kanda ingda ba se khar kuina change ba ko aduga sigi sina amuk engine ji sagat pa thuba aduga ingda ba thuba radiator chawni yor kuni ko coolant ke loina ba hapak pani na sida le to sida coolant radiator hape ko coolant gi sida mai cap to sida yaujare aduga headlight ki sida Yezdi gi sida yaujare LED ngak aduga sigi kero sichu windscreen je sichu chaw hele pak hele ko kero dagi Himalaya dagi aduna wind deflection je sine hena tawe size ta Himalaya dagi sisina wang hele sitse 815 mm ne aduga Himalaya na 800 mm oibne ko aduna sigi sina gari se wang hele aduga atopada kai leiri aduga sigi instrument cluster se sigi se tilt adjustment oibo ko sigi sa peding jage sisi leithok toraga sigi se ka around 15 yam kan ya bu nate kaisu difference bu yam kan leite ka 15 degree pokti dum yai hai akoina saddling to bo matam off road thobo matam da kitang display se akoina hena una na boi dong to ka semak pani hai tare okay aduma leire adagi switches me amse ko switches se ka tare khoi KTM ni switches ki me am ha pen ma le si ne ko modes me am le re aduga magi station semning ai le re hazard lights me yau jere ko adagi horn button sorry start button adagi engine kill switch aduga magi headlight ki adjustment si lo yau re aduga pass light is mine namsala kana pass light oidune aduga ai gi sigi negative high doira khangdre ko ado sigi clutch ma dum hard oe clutch ma hard oe se ngarang khange traffic to thora kan ko ado kitang why sigi gari sigi negative point aduga sigi gari se ahan moi be da khangde rev yam wang sigi se akoina race yam wang ga haina do sisu race yam wang e gari se ado ai gi de adjustment soi be gira natraga kaino ado negative point oina haira ge sigi se race yam wang sigi se aduna later gadra showroom zalaga mai leigada ado khangda baina ko aduma leire aduga magi engine kano jum chicken sima open ni ko si pradana every 400 km 500 km seng de yaro aduga yam phawam na off road ki sigi disc ki cap ma hape go disc brake cap hape dona si na koina kanar ni ufun chang ko pata negative point amoga haizer kya maru e ba sigi si akoi oil cap ni ko maning ki disc brake ki oil cap ni adu sigi yam expose we hai tare Himalaya gi da swai da hapne ba aduga sigi na sida hapchal le ba si hapchal le si yam negative kaino si plastic ne apa plastic ne ba akoi na over thor ko matam sida gi na kai ga nungam thar ga di kar ga di lore se dum aduna accessories ta sumaina grill ga mama happy ra di fai na traga di si mayam na vulnerable ore ka aduga brake ki sima open tit oe si ju lokthok po yai ko off road tor ko matam da aduga full stay na ha pa yadre sigi se full stay na pa ga di ground clearance ni mani na ko ground clearance hoji ki na 220 mm ne kano ga samana Himalaya ga samana aduga magi monoshock suspension ni ko adu sigi se ama khabu yore sigi se ubi bro khang de ama khabu yore sigi se mai negative point na lo hai ge telescopic suspension ni aduga magi se ko fork ni aduga sigi se akhoi gi cover tok sele ado sini haina hapet aina kena tok jarak pada review to ko quick review hai tar ado hojik test kena amuk tor se top speed amuk ge ase top speed ge ase
ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯇꯣꯞ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯇꯣ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯋꯤꯟ ꯕ꯭ꯂꯥꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯇ ꯊꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯦꯀꯦꯠꯁꯤꯁꯨ ꯄꯝ ꯖꯦꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯠꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ 123 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 150 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯅ 120 ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯁꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯋꯤꯟ ꯕ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯋꯤꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯋꯤꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯃꯨꯛ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯛꯑꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯤꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯇꯀꯣ 60 70 80 ꯊꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ 100 + ꯊꯧꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯤꯟ ꯕ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯨꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯔꯤꯁ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠ ꯃꯤꯔꯔꯁꯤꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯌꯨꯁꯂꯦꯁꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯖꯥꯚꯥꯒꯤ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯀꯩꯝ ꯎꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯃ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯐ꯭ꯌꯨꯜ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯦ 50 ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯊꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯤꯗ 100+ ꯊꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ 50 ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯧꯔꯣꯏꯕꯀꯣ 35 ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯕꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯣ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯡꯉꯦꯕ ꯅꯥꯀꯟ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯠ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯞ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯊꯧꯕꯗ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯟꯖꯤꯟ ꯁ꯭ꯃꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯐꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯖꯦꯟꯗꯔꯤ ꯕꯥꯏꯛꯅꯤꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯁꯤ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯐꯤꯜꯒꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯗꯇ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯀꯤꯡꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯗ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯐꯤꯜꯒꯤꯗꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯐꯖꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯟ ꯕꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯕꯀ ꯂꯩꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯁꯗꯤꯁꯤ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟ ꯖꯣꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯂꯨꯛꯇꯨꯁꯨ ꯐꯖꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 2022 ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯀꯣ 2021 ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯒꯨꯗ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯗ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯦꯠꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯦ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯗꯇꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯩꯝ ꯈꯪꯗꯦꯅꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯒꯤꯌꯔꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ 24 km/h ꯀꯣ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯗꯇꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦꯍꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤꯝꯐꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯈꯨꯠꯇ ꯑꯩꯁꯦ ꯔꯤꯖꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒ ꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯖꯣꯔꯠꯇꯨꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯣꯁꯝ ꯃꯥꯂꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅꯦ ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯗꯇꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ
resort sige resort ne sige se contact to open to bani ko may ang picnic lak ke kot ke ha ke tudum yani Şöyle Şöyle sige na ay next ki block ta namzara ge sige resort ne ado namzara ge next ki block ta ko